Nabara kablaaw para kada kayo amin. Tigayam yo Jena Almoite. Dito YouTube channel Jena Almoite Drama. Sakbay ti pakasaritaan ni Mina saan napud nagan. Hello pay kadayetel tutaan from Christian Acoba. Kastamatan ka ni Gerald Sape di Tanarvakan. Kasliman ti kunani kabsat Mina. Dir Manang Bianang, makitang tangdanak nga agraep, agsakakan makilablabada, kakastiti kinarigat ti panagbiag dito'y lugar mi. Uray lakay kan bakit kami ni iti asawa, kapilitan ngagtrabaho kami lata, taday talaang tinamnamaan mi a pangalaan mi iti kanan mi. Adda kumare kakanayo na kadwa kamapan makitang tangdan, agkuykuyog kami iti sadinoman apapanan mi, tapno makitang danlaeng. Rogyak nga rudan, ti agsalaysay. Mapanakon, Bertulakay, umuna ak arumwaran tanay, adayo jay pakiraupan mikin ni Marisaleng. Ay katala, sumaruno akton, taurayak pa'y matay awag ti pasahiros ko. Awan pa'y mat-text wano awag na, nusukuna kon. Kat urayom lata mala mapanakon tanay aldawan. Tay balon mo nga'y, nalipatam sa amin. Saan kami nga agbalon ita, tapakananda kami kano ti pakitangdanan may. Di nalaklakat tangdan nyo, no pakananda kayo. Saan ta birthday kano jay anak na, iso amakipangan kami na. Aya, ay katala nga roda, agan anad ka bakit? Agyaman naklakay, uray mo't sika agan annad kamot iti panagpasadam. Welcome to Jena Almoite Drama. Malpas tay samot adagos to'y raraupan tayo Marisaleng. Wen nga rod Marimina, half day tay sama laeng bitaw. Kasano kat nagadutay mo't atinang danan nga agraep. Gusto magkidin wag half day tayo, tada papanak numalam Mare. Papanam ngay maray. Nag-text ngamin ni Maestra Celsa, mapangko kano ilabaan. Ibagaman mo taayaban nak ni ma'am. Uray para luto laeng wano para dalos no isaw. Sige tayo bagakto kang kwana. Pagdaldalusan nak idingam nagadumot tayong palabana. Iso ajak na sangon Ala, ibagam nga rod maray. Tapno agkuy-kuyog talat. Wen Mare, bay amta ibagakto kang kwana nga ron. Nalpasan tirarapan tayo. Nih, nalpas tayon Maray. Agawi dun. Awanan tirapan tayo. Mangantay pay mo't asatay agawin. Malanga ron. Tumakdang tan Maray tanay. Mabisina kaon. Ay na, nagsakitan ti sikat aya. Nay, ada kay magaya man nanang. Nagsapa kay managawi dun. Wen tanalpas adagos tay rin na upan mi taado kami. Katsi ka, apay, awan trabahom ita. Nagikata ko ni ti trabahok nanang. Nagbasit mo ti sweldo jay. Kat, pagtrabahom nga rod manan. Agbirok kami manan Rumwar kami ita, kadwak ni Ella. No kasta, nagikatmat ni Ella iti trabaho na. Wen nanang. Nay, kitain nyo tasaan atila papapanan nyo anak ko. Kanayon ti panagkuykuyog yukin ni Ella. Sabalin samot ti papapanan nyon. At dan samot kasinsinnarak yu alalakin. Awamot Trabaho ti makagapo no aping agkuykuyog kami kani Ella nanang. Kasmat kada kayo kani nana saling nga inana Kanayon kayong agkuyog. Gapoy ti trabaho. Iso akastamat kada kami kani Ella. Ala nga road, lalaingan nyo ti sumapol iti napintas apanggadan nyo. Tapno makatulong kayo kada kami adadakkelyo. Papalamanan ita bakit? Nakarubot ka man? Mapan kami kin ni Marisaling ijay balay da Maestra Celsa. Taingkam aglaba, agdalos ken agluto. Ay, pati sika, inayabanan ni Ma'am Celsa nga agdalo si Jebalayda. Wen, tain rekomendanak ni Marisaling. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Mayat titimpuyog yung agkumare. Kanayon ti panagkuyog yo. Kasmut la kada beya nga anak taken Ella nga anak met ni kumarem. Wen Sayang, nataymot nga minan ti asawa ni Saling. Siguro, no si bibiyag pa lang,
Da kami mo tagkuy-kuyugan niya. Ay na, isungsong nakalaiti arak ken babae dayjay. Bad influence dayjay akong parem. Depende mo day tayo ti taon no pa isungsong wano saan. Dandani kanto pa'y nag-chicks idi gapo iti day di kumparem. Aminaw. Dandani binabaim jay may sa a waitress idi ijay ile. Saan mat Sigakit di mat. Tila malaglagip mo. Wala. Mapanggagit din tanay. Aldawan bakit? Amangan numaladaw ka. Kahit kumusta nga iti inaplayan nyo at trabaho, Ella? Hay, saan kami anaawat kini Bea nanang? Overage kami kanun. Anya? Manumo latawan nyo, 30 tayo pa ilaang may. 18 to 25 years old la kano ti alalaan da a sales lady iti dayja pagtagilakwan nanang. Katay sa bala trabaho taplayan nyo na. Hay, makabannog pa'y kit di ti mapan ag-apply. Nang runan no awan ma-applyan amayat. Kanawan ma-applyam, di sumurot ka la kanya ko na mapan makitang dan ngagsak ka. Agraap kas kadagdalo si ti balay. Jakmet kayat akas na akanayon ti panggadak ananang. Kahit anyang arot ti planom itangay. Ag-apply kami kit di nga ag-abroad kini Bea nanang. Adda applyan mi a-fly now, pay later. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Saling, kaano nga dawayam? Nawaya kita, litaw. Apay ka day? Sumangpit nga men ti anak kaw, kanti pamilya na intun umay alawas. Agpadalusak ko may jibalay. Ken pati iti paraangan mutin tanay. Nasamukan. Bisiak nga men. Iso ajak masangot agdalaws. Akawan ita ka din. Ureng tun bigating, tarumwarak pa ita. Ken mangkita kantuman no adda kaduam, tapno mabiit amalpas. Adda ni kumarik amina. Sige man nga raw, sapain yung tungarodan niya. Taurayin kayaw, sakbay arumwarak intun bigat. Sige litaw, arigla daw. Agtinulong tanga agdalos dito'y unag ti balay. Tanumalpas, agtinulong tamanan ijero armari saling. Wen amare. Mabitla amalpas ti trabaho no kastoy ngagtintinulong ta. Wen hay, ano santa ati kastoy at trabaho ta. Tanya ngay kat saan tamot adiadal. Wen nga roda naimbag tula no maka-abroad dagiti anak taan niya. Wen bareng sapay ko mga road ta maka-abroad da. Tapno mayaon da tamutin iti kinarigat ti panagbiag. Wen nga roda Ay, sa bagay, no jay anak ko, saan anaimot day jay. Isa pa check adinak to baybayan nga inana. Oray mo't jay anak mi amare. Naparabor day jay. Agpada na singput dagiti anak ta. Iso ama sigurado, di datay baybayan adadakkel da. Wen nga roda Ay, sapay ko mga road ta maka-abroad dan. Ay, nasayatan ng sabat kayong agkumare, Nana Saling, Nana Mina. Apay, anyak ibagam alona. Nakasara nga mintay laundry shop jagayem ko. Kat ni, awan pagpalaba akon. Da kayo man latitang danak ngaglaban. Ay, kakayat mi San ka de, Mina? Ay wun Kano day tatisap-sapulun may pagkwartaan. Amok nga may nakasati trabaho yung adwa. Ngam ne, medyo ado dyan murang me. Okay lang? Okay laeng, awan problema. Tano ado tilabaan may, ado matitangdan may. Wala na. Talaga mo takasta. Mala, umay kayong tuman nga rot inton bigatan niya. Ariglado, alona. Welcome to Jena Almoite Drama. Ay, wow! Nakasta, ag-flight kayo iti mabit, Ella, Bea. Wen alona, agyaman kami iti impautang mo Wen nga rod alona, di ka mandanagan. Tanong sweldo kamin, agbayad kami adaguskan ka. Ay na, pasit labanag dayta. Awan problema. Basta ingat kayo ti papanan nyo, ha?
When Alona, agyaman kami. Uray fly now, pay later, di in-applyan me. Ngam adumot lang tati paggastusan. Talaga kasta. Maawatak dahin ta. Iso adi kayo madanagan. Basta anad kayo, ha? Kat good luck kada kayo adwa, Ella, Bea. Agyaman kami, Alona. Nagsweldo kan, Bea? Wen Ella, kasusweldo klauna idi kalman. Agpawitak ita. Sige, aggidantan nga agpawit, Bea. Uray siya, pawitak mat ni nanang ko. Naimbaglakit din at nagpadaan na sigpot dagiti amo tanya. Wen nga rod, kan agas sidag pa'y ti balay ti pagtrab-trabakwan ta. Wen nga rod makapagkita ta adagos no kas ti a day off ta. Alang nga rod, agkuyog tan amapan agpawit, Bea. Kalpasan na, agpasyar tabiit, tapno makarelax tamot, Inta agpasyar kan mangan itiruan. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Mina, itay pa nga griring ta cellphone mo. Ape aya adi mo sumbatan. Ay, dagulit nga rod day to'y atao. Imbagak lang nga rodon ajak masango, ngam umanawag pa'y laeng. Asino day taya? Ni Glory ijay daya nagteksak lang nga rodon nga awan waya. Agay ayab nga main iti agsek ka. Adda pa pa na masabali aya, bakit? Adda pa pananmikin ni Mari Saling. Agkuyog kami ita. Pakitang danan nyo ngay. Saan kami makitang dan? Mapan kami agpaparlor. Ha? Kakaiso na Donya kami. Adakit Donya makisagsag kaditan. Anya doon niya nga ibagbagam mo't, Mina? Katun mo't Donya akitan. Kandun kamutin taagaw awatan iti dolyares. Ay na, Mina aya. Di mo ammo ti sasawam. Nakaraman kalabasit. Doon niya kung kunam di tabagimon. Ay basta, panawanan, tapno aginanamot da taon. Saan apuro trabaho ti maararamid. Matay-tay ton, ngam di tay pa'y na-enjoy ti biyag dito'y lubong. Iso nga agrelax tamutin Taadaanak tangag trabaho ijay abroad lakay. Anyat ipaaramid mo itangay, Mare. Agpakulutak, Mare, tanaing pisuna yun to'y buok ko. Kan pakulurak mo tapno malingdan ti uban ko. Si Kangay, nagpakulot ka mo Pa-extensyonak dagiti kokok, Mare. Kan uray ti kurimat-mat ko. Umapalakeng ka. Kunak ngamin apa-extensyon nam iday. Di mo makayat. May kawa ngamin. Ang amita saanan. Mayap magayam. Saan lagayam adagiti ubing takimbagay. Pati babakit. Alangarod, sumrektan dita salon. Tapno makaadutan, Mare. Naimbang nga oras mo na nasaling. Ada ka diwaya may tanghal daw? Apay, Alona. Agpalaba ako mamanen. Tani, sarado at talagang tay laundry shop tigayam ko. Diyak masangot aglaba. Ay, pasensya kan, Alona. Sana kung agpatpatangdan nga aglaba. Ha? Panawanan tap nagrelax akmutan. Kan amangan no madadaal na gito'y kukok. Kita man kay extension la unay. Ha? Ay wow! Nagpintas madagita ko kuyon. Kan pati ta ko rimat-mat yun. Nagatidog. Kan pinapuskul ta kilay yun niya. Ay kawan kakaiso na nga adda pagpapentas. Ha? Isa pasensya kan, Alona Syakit di ko matagpalaba. Ta syak matimanangdan ita. Ha? Kan mabalin na tamot anana. Sumapul kayo ititangdanan nyo ang aglaba. Agpabura sa kitimulak at tarong itong bigat na namina. Amangan no daw ayaw tanay. Kurang pala dyan na ayabang. Ay na Elmer, nabayagan ajak agtrab-trabaho. Manipod nagbalinak Donya.
Donya? Wen, apay, di mo madlaw iti panagbadbadok. Dagitoy achichilap abadok. Ha? Nay. Ay, wing. Pangyayamanin mo tabado yun, ana. Nagsisilap. Impaw iti anak ko daytoy nga adda ijay abroad. Ay, kastaya. Sige nga rod. Tenak sumapul iti sa baling ayabak, nana. Tanay, dunya kay magayaman. Ay nonoy, pagkataman ti bagkaw, yung nagmuditalugan tanay nadagsan. Di ka madanagan tatangdanan ka. Manaw ti kaya mo tangdan namang bagka di ta bagkaw. Sana, nana. Alaki din. Ibagam naman o ti tangdam mo. Adama panangdan ko. Daytoy na isang agasaw. Mabalinday tan. Nagaton nga, nana. Sanan. Pagkatangyok itin iti vitamin siyong. Alaki din. Awata mo, ada kwartak. Pagpawitan nak dyan ako manipod abroad. Ay na. Ang yaman ang narutaan, nana. Ay, nonoy, pagkatuman mo to'y bagkutanay, jak maisagpak di talugan. Ay, ada ka magaya maremina. Umay kang tagabay ta dito yan. Aywon kumare! At damot gayam tay kadwak adon niya dito. Nagkapom ngay, padak adon niya. Napanak man nagpa-foots pa, padak adon niya. Aya! Napanak mo nagpa-hairs pa, padak adon niya. Pimo daw ta. Wen nga raw, kasano, maalagaan tan ti bagbagita. Saanen akas iday ang nakababad ta iti init. Itakat makalosyon tan. From abroad pa yon dagiti sabon kan lotion ta. Wen nga rod, mare. Ay, nagdudong rit iday dagiti kokota. Ngamitan nagsisilapdan Wen dagiti nagpupuskol a kursing ta iday. Naglalamuyot da itan. Ay na, kastoy gayam tirik na ti Donya. Nagganas. Wen nga rod sayang, insapsapa kumagayam dagiti anak ta tinagabroad. Tapno na sapsapa mo ti panagbalinta adon niya. Ngarod, angam saan na balay. Sangbutan tatag balin adon niya habang may buhay pa. Welcome to Jena Almoite Drama. No kas na, adamot nobyo mon, akas kanyak, Bea. Wen ela, kat agkasar kami no agawi dakje Pilipinas. Ang mga no di naktupalubusan nga agsubli dito yan. Agtagibalayak la kanon, taiso kanon tagtrabaho para kada kami. Ala, agpadat ang arod, Bea. Uray ginubyo, kas namot lati singasing na kanyak. Di na kayat nga umadayong Ay kat, agbalik bayan tangarodan, Ela. Nalpasin ti kasarte anak ta. Yumapi akas ta ti tsuram, mina. Ay, kasano, saan mo't gayam kanon nga agsubli ti anak ta ijay abroad. Kasta ka nung amin ti nagsaritaan, dangag asawa. Awan ka nung amin ti kadkaduan ni abalayan ije balay da. Iso akaduan ka no di anak ta. Nagbaak lakuman jay anak ta. Saan lakuman anak yas asawa? Apay mo takas ta ti bagbagam. Wan atanay, awanan ti agipaw iti kwartata. Katalaga akas ta anya nga rod. Di mo mat mabalin ti mang namnamalatan iti anak ta, tadan asawa na. Alangan dumawat ka pa'y laking anak at asawa ng ti agtrab-trabaho. Kababain mo't bakit? This drama is owned by Jena Almoite Drama. No kasta, impanawan di manugang nyo di anak yo, Marimina. Ay, wan marisaling. Oray di anak ko. Impanaw mo di asawa na. Inyawid nan iji lugar da. Ay, awanan tinamnamaan tamang tad iti kwartata, mare. Tadi damot kano agsubli ijay abroad. Wen nga roda. Ay,
Ay, piman mat, dagiti alopo. Nay, apay nga aprosam talupong mare. Wen ta sigurado amapnon tumanan iti kursing. Awanan pangalaak iti lotion ko. Ay, uray siyak nga rod mare. Awanan ti agipaw it kadata iti dolyares. Saan tan adunya? Nga rod apagbit mo laang ti panagbalinta adun niya. Naparamanan talabasin, awanan. Kasanaw, intamanan makiraap Kawan kapilitan, kan intamanan makilabada. Wan anya nga ay back to reality manan kumare. Marimina! Intan! Nay, addan ni Mari Saling. Paparan nyo itangay, bakit? Ingkam makisag ka ijay laod. Ala, ano sa nyo timapan makitang danmanan? Sa nabali, tanapadasan nyo mutan tinagbalin adun niya ako nam. Ay, kunak no dun niya akong aginggat maudi nga anges ko. Ngam saan mo't gayam. Nukas kay tumot agraraman. Nakaraman kay latbasit. Unang mila na sino kayo na baknang. Kanya nga ita. Alawo nun, di ka nagsermon. Mala, mapan kaming. Sige nga ron. Agan-anad kayo, bakit? Nagsubli kami nga ro iti sigo na trabaho mi nga agraep, makisakaken da dumapay. No malaglagip mi tinapalabas, makaisam kami amalidayan iti kumarek, gapoy ti inararamid mi. Husto nga min nilakay ko. Akas kamla nakaraman nga anya idigim min awabas ti biyag mi. Tako namlan asino kami meten adon niya. Alakastan, tigay mo, Mina. Alagagayam, di tamanan, tinagpatinggan, dahi tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jena Almoite. Thank you manan, kat niya po Diyos, timang tarabay kan mang bendisyon, iti tonggal maysa.